Tala falava tala yo Vaifanua lau Samoa Entertainment TV mai pia. Tala tulilo mai whana ulo ngalulu ai ngarwenga whawaitemi Australia. O le vamea na le la lata ile tau le wha lea na tau fia i leo Australia. Ni ali i Samoa se to'alua na malanga atu i ngarwenga whawaitemi Australia. Mai le tātou paanga whaamamoina i Australia o ia tā ua moli ai le to'alua lea. I le whaamalo si ai o se tamaitai ma le whaatinoina o ni a mionga matanga. O lo whaawau o na tau fiai i la ua le ofisa o leo. Mo le whaawawina o suenga. Ia ma whaatali ai le wala unga mua o le nei mata upu le whaamasinonga mawalunga i tutonu Australia. E ese male soli tu la fono o tuua i aiali i Samoa e to'alua. Pe ona tā ua ilunga. Leisi fo i soli tu la fono o a fiai fo i tama Samoa e to'alua. Ma whaalauloa solo ai lunga so ta inga TV ma wale si whaasalalau Vietnam, Australia. Tala ia e to'alua mai Samoa na mlangatu i Samoa i o la tusi folau Samoa nga i sini Australia. Piki ai au se talia tusi folau Australia na mulmuli ane iloa e le oni tusi folau Australia aloa ia. E fake Australian passport lena whaonga e tova ai i Vietnam. E se tau pulpulenga nisi e a fia i so tanga o kengi na whawhau weni tangata nuu Vietnam. O lo ngā lue whaatasiai leo o Samoa ma Australia. I le suenga o lea soli tu la fono o li putia le maliu mai ai o se tasi foi o li i Samoa Vietnam ai o se tangata e no foi Australia. Wa tati atu ai nei lau a fono le palemene moana komiti o tupe mo le mata i tuina. O le talo le tupe whaasoa e pe o na fonga ina le minista o tupe. Le fionga mulipola analosa ale molio o le asonafi. O le au whainga o tupe whaalu le o whaatawina mo le tausanga whaal tupe lo olu ono lu olu fitu. E tasi te simare 5 piliona tala. E au fiai ma tupe whaatatau mo ploketi ta watina e whaatupe pa anga moatina e. Watangi ai se si itanga. E lua sultasi pasene whaatusa i le tausanga whaal tupe umawai. Peitai. O le ototonga o nisi o taun unga. Mama taatia o au sia e pe ona saunua mulpola. Na whamawina i le siti o le tamau ainga. I le whaate simare 2% il whai ungo le tausanga whaal tupe lu olu whalu olu 5. E tusa ma le tolu te simale 1 piliona tala. O le sfulua masina e tau maiate e semo lu olu 5. Na whaamawai le siti o le tamau ainga le tasi te simale 2%. O lo atangi ai le ngasolo le leipeo atina e ui i le whianga iai maa fianga. O le mautonu ia tunu te tele le langi. O le fua o le tau o loam au onanga o lo tu maupea i lalo le tapula ai tolu pasene e pe on whamawina ai le tasi te simale 2% il masino matilu o luono. O se wha ai titinga pe a whaatusa atu i le tasi te simale 5% le sa whamawina i tausanga wha altupelu o luo whalu o luo 5. Na whamawina fo i le malosi o tulango tupe e whaanganga i tunu ui fafo. Lean au si ai le tasi te simale 1 piliona tala. I le whai unga o matilu o luono. E tusa lea o le 5 te simale 5 maasina o loa awina mai fafo. Mo tangata ta whao mai mua mai fafo, na whamawina lea o whai e lua selau maleiva fe fitu selau lua sutasi. I le tausanga wha altupelu o lua whalu o lua 5, wha pea tupe maue tusa, ma le ono selau 5 sfulu lua te simale 2 miliona tala. O le masina o matilu o luono, lea na whamawina ai lea o whai e tusa, o le selau 5 sfulu valua fe ono selau luono. Ma tupe maua e tusa ma le 5 selau sfulu ono te simale 2 miliona tala. O tupe whaamamoli mai fafo na whaamawina le siitia pea e tusa ma le 5 selau te simale 1 miliona tala e le tausanga whaal tupe lu olu whalu olu 5. Mai o whaamawina fo ile au whainga e tusa ma le 1 selau 5 sfulu 5 te simale 2 miliona tala i le 5 masina mua le tausanga whaal tupe le nei. O ai tala fo le malo leo o whaawau pea le whaititia e tusa ma le 1 selau 5 sfulu 5 te simale 5 miliona tala le tu ufata singa o ai talafu i le whai unga o matilu o luono. Tusa lea ma le sfuluiva tesi ma le 5% pe a wha tusa i le tamau a inga. Inisi o Tala, ua whautua mai nei le pūlengo le suawai e whaapuna vai tau mafa. Talu le te telo ti munga malolonga ua whaailoa mai e foi e le pūlengo le suawai. Le whaititia suawai teu mo le puipuinga o taota e a fiai whaamamawai. Mai ono a fiai. Ma le sapalai atu i lo maota pe a whai e whaawau pea longa.
Mafautua ina malo si ai paanga le Samoa Water Authority pol pulenga le sua vai. E whaatali vai timu ne motu si atu le vai ilo fale. E whaatali vai timu. Ma whaapuna sua vai paipa. Mo le pui pui ngole soifua malolo ina. Ai o le tala o le tau talu mai le fiafia na nafi. Sa wha malo sia pela pata inga mo timu nga mamafa malolonga. Talu fetai e ingo savili. Ma timunga lea lo ta oto ilungane o Samoa. Ma au mai timu mawila ai o whaititili. Maono mawalunga ile tulanga la matia o vaitafe a wala kolosio ta avale manofuanga mawala lalo ilolonga. Ua maita wina ntanga luenga wa o ngali wha awa wayo na wha aititia o whanau tamaele umalanta wa o nga mawalulunga e pei o kolisi mai le vasenga iwa ili vasenga se fululua. Mai o se whale tonu ua ngā lulua nei le fionga le minista mala na mtanga luenga e pei o na saunoa le fionga ai ono Alec e Kiroma. O le 5% o tatu whanau tama e le o lunga le tausanga se fululua e tō te pa u ese e fo nei e amatatua e lalo le ia tin po le tausanga se fululua o le tui watu isitama i lao e o akula i lunga i le lia 12 o le 5% o tamaiti o tama o ese malao drop out. Na au mai le fionga le minista le kolisi o pesenga e whai mawhaataita inga i se tonga fitinga o lea whaale tonu. E pe ona ia saunoa i le whaatalanuanga ma le geopolensia. E o mana ia lau pesenga college e lako tiveti. E matalanga nei na whaita matiti. A whaite le fia i le biology, ma le chemistry, ma le maths, ma le English, ma le maisi mea. E whaataita i le alwe tasa mala i le tu le whaisau carpentry. Ai whai pe aisim tau. E whaungi whai le carpentry. E okula lunga le ia 12. E pese i lawa wa i loa le tamaititi. Pe mana o foi le aru le stream le foi le academic stream le o le NUS foi la ko bachelors me fa pena pe o la to e fia foi le fa palama fa ka muta me fa pena o le melana o le ye la pesenga e o mai lo to no le o ala isi foi le fai le TV ai o isi fai le academic no winga la to tel tatu fa na tama e me fa retain to le education system. Ai mele ni ya faida ile sitive lo no pa we se lo no winga la ya o winga fa me fai ma manga o ile fone o no fo ile la tu ai nga mala tu no le tu ma ya onga fesi la o la le future fone o la tu tatu fa no tama ia melanga le nga no tai ya le tanga lo wenga me fo fenga ma lo fa ma rosia ma tam fai fo ile developing si tatu tive schools. Punya wale wa matale le horticulture male le fo ile le drawing ola au nai a bele pena i wa matai na fo ile le interesting na a faila se tatuti vet school ina ia wa matalola na ofai na ia ka muta male palama male io fata wa fo ile a ia telang tamai ti fo ile o interesting tatana io lola ia ai se pese ila Sauno fo le minista o stasi nao ai o le malanga i seina o le afsosoani mai ai ia lea fo e turu i le atina ina o a onga whaamtata SSA to tonu o kolisi i Samoa. Mena o lea e tam fai fo ile le tatupanga ma seina. E tu fsesoani mai seina fo ile le developing o tatua o ngai ia. Ile ngata fo ile whatupina mai o masini man mea fo iwa pena. Mangkua isi masini fo ile le mai fo le whaonga fo ile whainga o kamuta i fo masini ia mai fo le whaonga le taungo fles. Le minista wa onga le fionga ai ono Alec e Kiroma. O Tala na yo Vaifanua le nei fo ia so manuia taul manga toil nei fo e stofi.